ta ku life ay fair system ya itikelela ni frame one khomiwa nitshama jail the whole week 7 days of punishment brame ni nga na nandzu kusi n'wanuna ni guilty mara ain't no hard feelings, you know. And hold the grudges. It is well with my soul. Justice for men. Justice for men. Imakakuri wanuna sena kanziyariwa. Justice for men. Sabateka matimba bamanika babasate. Tingwenza ngotihleka loko chaku hlomisa. Wansati nikiwe matimba ta ku khomisa. Afika police station mavunwa malota. Andzaka minete vona tivhene timhlota. Vanfoyinela va kutana u ta yi nyika statement. Tsutsuma kunene ni tlhela ni khefa hi pavement. Fika ni va nyika still va ku ni khomiwini. A va yi lavi evidence hi tinsimbi ni bohiwini. Because wansati va ku swaya is true. Va komba mehe tintiwa va ku wa wrong is you. Va ta va ni faka ntseni ka sele swi tata village. Loko ni duma ku biha se ni onhakela image. Va ni byela nkarhi a jele and set her free. Because mfumo va nyika power wu ri let her be. Vavasati va swi tiva va tekeliwa nhlokweni. Brame a na nandzu mara ni lo tshama khotsweni. Yusi nkarhi wa famba ni steke ntseni ka sele. Swa ku ni ta yi kuma freedom is hard to tell. Vafowethu vo bola a jele va ri 11. Magistrate u ri ni tshama masiku ya 7. U ri ni ta tenga next week wa tifone raper. Va ni chela HIV or va ba va dlaya. Ta tenga njhani ni fini can somebody tell me. She took a decision to frame me. So me va ni byela swa gender-based violence. Violence when I'm honest, I'm jealous of the gender-based violence. Violence, bra, men, bar, men, banga, gender-based violence. Violence when I'm honest, I'm jealous of the gender-based violence. Violence, bra, men, bar, men, banga, gender-based. Justice for men. Imakakuri ni wanuna sena kanziyariwa. Justice for men. Sabateka matimba bamanika babasate. Justice for men. Imakakuri ni wanuna sena kanziyariwa. Justice for men. Sabateka matimba bamanika babasate. Justice for men. Imakakuri ni wanuna sena kanziyariwa. Justice for men. Sabateka matimba bamanika babasate.